kwanza mu mpere mwakirira ingene mwakira kwanza umva rero EL9 kwanza yes ni bon unika mitendo honey fresh andu wakari bien unezerewe na EL9 kumubona agenda nakomeze bien urukumva nameze bien ni sawa ya hama nikindi kintu njegira none ne byagenze gute wafashwe ryari Mbere nyine nabaye kuri kamera ntabinzi EL9 baheruka kumwiba phone sha bimbyi cyo gituma usanga atarabibona gusa n'umwana so EL9 basi ndirimira nga featuring gato arangomboye EL9 so raziko umuraperi ikibariza n'umwuga wiwe janje ndi ready ndaguhe beat ya agenda beating nera bro burya se gabanya gato yo nitukushaka ko bazina mashije nacawe nywaye vuga makaya nazo habusanga uguye mukaga kugo mvuga n'ibikugwa na bene kamera mere amajambo menshi gashira imbere kuruta ibikugwa ya tege gikoge karisha kandi ko kubomora yes sir yeah twagiriye ubuntu rero bwo gushika indani na EL9 rero bari batwankiye ko twinjira gusa ko baduhaye umwanya muto grand frère wese hari aramuzi yadusanga ngaha muramozi havado aradufata nabi reka rero twinjire EL9 twinjire tugende turabe ingene nice nkuko wabivuze yo bamerewe kugira ngo tumenye dukora ndabona bazanye nakabakuri cameraman EL9 yazanye nigira ngaha bakabona EL9 yanagemuye no so bakoze banyishu media rero mudupika ega nundi birabaje none arikene umvise umuntu komerewe nawe ni ucu chat kandamugemurire gusa wari wambwiye ko udatasha ugiye ku kazi izi ngyasyo zikura navuye job nigoga chasepam kuzani so wari wa telefone babiteguye bon ego nasinje teguye yego sawa rumva rero EL9 sinshaka ko abinduru ngaha reka twange twinjira kimyaki turabe ingene tugenda kumuraba nice cyenda koresha kanyamuci none wewe baza ko tubiteguza dusanganye uko ari niko tumutora abanze cameraman ko amubona nice bara ko azinga ibintu by'impuzu naye tumusange muri chambre hari izo twinjire twagiye direct ntiturinde kubwira twagiye cameraman ko uritaha twagiye nice vip karibu vip nice uzi ukura twenga nice uzi no chambre mo ya twaje kuraba nyine kukuramutse urabona ko hari haheze iminsi tutakubona meze neza kwanza nice meze bien nana ko wakonja mangu ndamutsa basi nice umuntu yigoye akakajyo kose akaza kukura meze neza ejo nandere haje hari syomba ibintu mazingira yako bien nasire nkoresha kuchufata munda n'ibiki twenze abazuya twenze kuchufata munda done wabonye EL9 kwanza EL9 vipi wabonye nice fresh na kuchufata munda EL9 okay bakunze inyishu media icambere.com nari mazibese ntaboneka ndabakomboye ariko kubwo nuse ko nice nyene yaragwa yarambere na Jevra nacho vuga ati sino genda basi sino barakutagera kwishikira yo umunsi nishikiye nabati umunsi nishikiye ndakuna meze ariko ndamengo ni kametende
Mwana kutari kwa mwakira neza kwanza EL9 uri kurabona ngaha kandi yansanze no kuri biro aramvugisha ibintu nyene hamwe mvugana EL9 urondera iki nice kuri kurwa twenga nakwakire kwanza mu mpere mwakirira ingene mwakira kwanza umva rero EL9 kwanza yes ni bon unika mitendo honey fresh and wakari bien unezerewe na EL9 kumubona agenda nakomeze bien urukundo nameze bien ni sawa ya hama n'ikindi kintu njegira none ne byagenze gute wafashwe ryari Uri nyine wabaye kuri kamera ntabinzi EL9 baheruka kumwiba phone sha bimbwiye cyo gituma usanga atarabibona gusa n'ubone ntihenze gusa ntazerewe banezerewe kumubona EL9 kuko hari igihe iyo uri mu bibazo ubutiteze usanga ni waje wari witeze nde Jendero ndisu twarabize wari witeze ndaza kurasa sinangiye ko nani cyangwa ndamuvuge wo wari witeze inde wenda koze kuri umunyarusaku yemewe James urusaku rukwiye uraza gufata wewe urusaku n'urukura yari yiteze umutanzania ari ndirayivuga Jende umunyarusaku kandi ndazi ko kakubabaje sorry karakubabaje EL9 karamuriye umutima yaje kukurondera amangaca ndamubwira ko hari biteze umutanzania ya eneni n'umugenzi kanamuma nice kanamuma mwakoze Jess nabazwe n'ibintu nk'ibyo by'uburofa ibyo ni ibintu ndabivuze n'ubose shikusana nenda gukumbura ndirimbira basi gato uramukumbuye kubera umubonye oya kandi utari umwiteze oya gusa aratikoze ari kwenda mu bibazo ujya wari witeye ugasanga si wagufashije cyangwa si waje so EL9 basi ndirimira nga featuring gato arangomboye EL9 so raziko umuraperi ikibariza n'umugabo wiwe janje ndi ready ndaguhe beat ya agenda beat ngenera bro mujya se gabanya gato yo nitukushaka ko mbajina mashije naca winwaye vuga makaya nazo habusa ngo uguye mukaga kugo mvuga n'ibikugwa na bene kamera mere amajambo menshi gashira imbere kuruta ibikugwa ya tege gikwa gikarisha kandi ko kubomora yes sir yeah wawumvise EL9 baby umviriza rero nice EL9 yangoye cyane kugira ngo akubone ntibibaze ko ari uburofa cankwe ari ibintu nyene bidateguye gusa ariko yari yabiteguye yandonde yankwiye muri biro yari yashaka kwanza mu masasi tabariho tuza ntubure tuje ku mugoroba yari ashaka ngo tuze mu masasi tanga umva atari yakwiyumviriyeko akoze thank you very much hana jewe EL9 ati mubwire EL9 urakoze arakoze vraiment kuko hari uramuvuge none indakoze apana jewe okay lady my friend thank you so much wera guze hari ubuntu yo urumva ngo EL9 my heart thank you so much niko avuze akoze gakongiramo ibindi kubera hari umuntu usanga mwaragirana ikibazo gato cyo cha kwa nkukuntu aje gushiramo fo gusa narumva ko urukundo happy bro afite urukundo rwa vrai urukundo nyabaye afite true love ari umugenzi ukuri none akubura kurugira we aba bana banyu ntibagira umva ko EL9 afite true love ariko kuziza atanganya true love na friend true love hari umuntu aba umugenzi umwana jana ntabwo nshuti burenze dufitane bya vrai nibyo EL9 yani mpaka yakubwira wabyivugire wenyine yani mpaka yakubwira yabyivugiye gusa hariho ikintu entre vous muduhishije kubera ko sinumva iba kuri nk'iyo onya kwa nahise aragwaye
E9 mwarashwanye kugeza n'ubu tuje tubona iba kuri yizanye numva ko hari quelque chose qui manque qui se cache là uze abantu bibeye nk'abasitari mu mutwe ibintu by'amabefu ntabyo bigira bashira imbere kandi ubu twarafashe ingingo abarundi ni kusapotingana gushikiranira iyo ni true love rero ndavyumva rega urumva murafashanya ucu umufasha wiwe ntusese izonja sumangi chakula tera minda kandi ngenda mva ngandiye kuri ivyo nane yakugaye muri kusabwo heza numva niko ndababara mu mugongo unacho mva E9 ngicumubwiye no nice ngicumubwiye nice chana mubyacu chana imbere ndabona ndagira kubona ameze bya uyashobora gutaraka Nintendo ubu cunda bwacu icunda mwifurije no nuko icunda mwifurije agakira agasaka ku kazi. Okay, thank you. Gusa ariko ngomba kubajyana kwikumaza bisi atanga mazoshesha zisohoka cyane kubera nari ngwaye. Ako kantu ni kabi, ako niko oya, ako niko kabi kubera warugwaye, oya reka twishure. Ucanko no kubera yaragwaye nje gituma utasohora. No, sikwera ibyo. Sikwera ibyo kwa nje nari maze iminsi ndimwe ariko ubu muri mi ngo akwica dicho 2023 nzohera no kuhaturira 2023 ndibaza début janvier ndashaka kuri ikintu coming year nko matariki ya ryari twitegikiye bon itariki z'imezi kwa mbere janvier ndare kuri ikintu gisha cha EL9 baby nice biteguriye gute kwakira umuriro wa EL9 ubushuwe koze ngo supporting ngo sara badije nabi ndakubaza ati cyo mpingira rwera igihe nari ngwaye sinahora ndabikorwa byiwe urumva cyo ndabona ko atreze kwa mbere azosohora okay so bakunzi banyishu meje ndabashimire hama tuzimiye kamera mwiyagire basi na EL9 urumva yaragukumbuye ndigo ko ngira n'abakunzi ba nyishu meje n'abakunzi banje aho bari hose ndabakunda sana nk'abari Canada USA Australia n'ahandi hose nzi kuvuga ndagatiane ndabakunda sana kandi yifuriza Noel nziza na bonane none so ndabwifurije babyita meilleure vie bonane si abakozi banyishu meilleure vie nice ndeka mporoge nashaka kuri wowe abakozi banyishu ndabakunda sana ndabakunda kuzoga ukazijya ari kwanza I don't know. Bye rero jewe nibacha base monge kidogo hama ari nani cintora ngaho hanze dutaha nanga ariko ndazinga impuzu kwera numvise ndosaka ngo mpagaze cyane cyangwa 4 ngaro mu mbiri yasho aho manisiga fondo tuya ngo ibiyasho wow. Wow, how wonderful it is. Jesus. Who's it? Akona Ndumiwe